Kina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Ih, cantik kum deh, nanti ko pake. Wah, denan repake ye, Pak cantik memang. Wih, tasnya kawasan kekeribang mulo boting. Nawasang sudah kau kuceritakan dulu. Agak tose mali ku masela suri, nata-nata yu kalau botik. Wadi mo ko makan alhamdulillah, Pak anu madeceng. Ih, kurang mama bicara ku macam itu tuh, ku sedih. Magai, madar ko. Mana kalau kamadara nama tampu kak. Pokoknya iku mau pindah, jadi bawi sepidakku. Aja melo di tenra-tenra di lakem. Papa mulana tuh bawang. Ih, tanah podo matu anakmu dan papa di kucurkina. Agak tuh si anakku lo ngurusu. Iko tuh, ala keno. Pak Iko man itu, dan puman lakai. Jadi ada kesini ke diri cocok. Wah, dia matoha. Papu biasa ka masurko. Nakapili-pili wega ko. Pada dipuji, wih. Tidak. Suri. Ramah. Masuk kita oleh sinampan di. Iya. Masuk kapredo nanti tidak. Kenapa kak? Sabar lagi dindi. Jadi jajan mapen ready yes. Kenapa bisa kak? Dia tuh iseng ini. Pak tapon ke bawah tapi peletuk nah. Jadi bagaimana mi pale kak? Ini terlanjur netomi orang. Rondi sedang kayak cipu FP rupaku. Itu gak usah po. Tapi deh, tetep kasih runtus bapak mantri cinampu. Patanya siri cedek nabi ayi. Iya kak, ketemu Ki. Sekalian kita batalkan saja. Mufidah. Di malah asal mapen redo iku ya soe mapen redo itu kaba aja kena turun tuh lo kini aku masuro pasti ditangkei tahu si Puji Ambonei lagi mak santang ki 10 juta 20 juta 30 juta 50 juta aja nang suruh aku mau hasil udah suruh digempol mas suruh aro makun retiraku hai misa mormahkun raye bila nama lempu-lempu gara-gara yo rasa lo ngabamu maksud sama ironir si Puji maku ku pamantri abang mama puji papuro tener mahkun raye deto dipuji wi mati nih berarti cinta segitiga boleh sebab aku cinta segitiga sedangkan iku dan puji kok jadi ini bete tuh ngana tuh beli malah botima paling mapen redo ini soy tenan no dan jadi botiro pada jadi mapen redo yesoy mana kema mana kini jaji asli kami ko lo karat tajariku kuno le pejaja katana sakit sama mak lebih ko di yang jadi boti malah maka tuh mak payah dia metu lo di bete boti di Andriku tuh ngemas tengina telo bawa ke terjun payung turun tangan ke apa mak ya mau tuh asa wal dewe renukku jadi walu pay iya mak sopun ringi mana nih paledo sana nah pada sini tuh ede muhalai oke iyo ya apa tek pira lo ka rumah apa tidak pun rumah oh iya Pak Mantri, bisa mau 50 tahun mau ke di kampung ini, apa nih ketemu biang kasih riku, iko mani. Tabe Pak Komandan. Macam ni wasa ngaleku, duan rupa ni gemaku.
Napa neng ketemu turut malah gagaku. Diga tepe-tepe ku, maka datang dedoimu. Pada hati lo laku di kampungnya. Sedangkan lagi ada yang tepe Pak Komandan. Upah diceng meniru tangannya doi. Heh, dia tengah gaga. Masuk tau nama calo. Tapi kiri-kiri gelomal Pak Mantri. Tuyul. Kok tuyul dia ala-ala elona sekuregaan Pak Mantri. Pali silam pami bawang. Oh, ajang pandangin teh tuyul lima aku ke Pak Komandan. Pak meningkat nih. Rio lo tuyul le bota tuh deh. Makokoi gondron nih. Oh, Pak Mantri, pada perihal kayak mau bicara. Minta todong-odong kak. Nasi biasa untuk kami minta tuyul. Dia gondrong, rata-rata botak. Tan ramu tuh ditiko nak dimundri di. Dia ke panang kemita nenek tuyul di ku deh. Jangan kak gondrong, mau viral lagi kak. Lupa pi ku Mantri pada uti pistolku. Sandeu TV, tak bau ke soy. Tak kelupa ku tuh nak. Ku ngerangi biasa, waktu menoko asu. Cina dia kak agak-agak. Dia mutu, dia manci polisi. Dia apa komi? Tanya kan Pak Mantri, siri no awai ye. Sedangkan Riku mak gede setelok ka. Pala subama sepuluh kemarahin natar pedi. Tapi dia Pak Komandan, tetep ku lupa kasih rita. Kang kana doang ngesuy ye, upen reka kipe ngedoi. Dan gasa dewi sepo Pak Mantri. Pak namulono leperat kak siri ku mak kokwe. Pan Riku dia tak nelo. Wah, pelecei. Pak ku dia jaji peren apa itu mesiri. Bah, tapi akta ni memang adamu. Kau mah biang kasih Riku genewak kedua. Uleci senjata dunamu. Iko, pada tau kesedih polisi dapue. Cek kamu dulu aku mau buat cilindro aku mau kena. Padong-odong tuh. Dia ni kau pikir aja Pak Mantri. Lo dulu mu nak kena lindromu. Yang penting kara apa-apa. Tunggu na ilong puno ka. Nah, ingaram mo ibu tumno ko asu. Magamewe ko mewak ka. Kalau aku matut turangi. Kan isu. Coco mo kiwe na, aja semat musuh. Pambele dale. Iya, bau tak ada gitu. Iya na. Tapi mbe biasa. Sandene no kome mo koroswe. Mati ko kapa pasu jangan. Untuk tangkis sih. Cedek kan mun. Minta maaf Kak Dek. Saya saja tidak tahu kenapa bisa hilang itu uang. Kita tahu Ji, malu sekali kah ini sama teman-temanku. Jangan bikin malu Dek, karena bilang jabaku mau Jina usahakan secepatnya kasih naikkan lagi uang. Ndak usah Miss, kalian batal kami saja. Tunggu dulu Dek, dengar kawe. Apalagi mau didengar? Jangan makin banyak alasan tak. Kalau memang ndak kita suka kak, kenapa ndak bilang ke dari awal? Aku sayang kiwe Dek, tapi mau apa kalau hilang uang? Oh, itu jadi alasan tadi, uang. Terus bagaimana dengan harga diriku? Gimana Dek, karena pasti nikah ini. Jangan nikah, batalkan saja. Terlanjur kecewa maka juga. Sabar kiwe sedikit Dek. Sabar yang bagaimana lagi? Nggak usahakan jawab aku ini. Sudah Mika, Jami banyak sekali alasan tak. Iku malah maka biasa rima tukiku. Iseng-iseng cede. Papole ka tuma piseng. Selada to na aga pole mali bepa. Lo to na wase mapa domeng. De pole na jadi penrengang idoi kakakku. Lu turi nih. Aja kita aku mah cecuki. Pada nyusa persoalannya. Maga meme welo kumasuro kakakku. Nang kabinemu. Dua topo pale anamu. Na de nang kemapau. Tanya no pale kan lolo. Sande disengi. Jadi tangke ko. Sande tenyambo na pidaka. Dari sengi. Kasih nambo na. Lah buntu na pedasi. Iko ambo na. Habis ni pagur dongo-dongo kangin na nae. Dia apa guru ngangi malahi. Pak Ir cico yang mau pelerian ada. Alena miha enggak telah ada tikang ni. Cuki, jadi memang telinga ambo na kong kenapa? Payro agak gede klena, ya tutur na po. Jangan mengisahkan kamu nai. Seperti ada memang istri tak. Oh, jadi lebih kita percaya Mbok Nai daripada saya? Iya, lebih kupercaya memang kamu Nai. Karena ndak pernah kasih malu-malu kak. Kenapa boleh terima kak? Waktu ku pergi melamar. Dia pak mas suruh lah buntu. Silada kue pasar kasih bala pengenaan aye. Pak kebutur suku. Engke delena. Neiko. Mama mali ladek ni diteker. Temiwe yang mali-mali Mbok Nai. Abaku. Apa jadi mah pengewang?
Mbone, tomeli suni, sigande teluki kakakku. Arom ceni pak. Taja jolon di. Di malah pemen aja nama mali ada pulau kembali gaga. Pak magani sana kemana pak keren. Pur mempetui barana tawi. Endi jaji muala. Iku agan di pemen kuma belu barak ko. Uki memang ni dulu bolamu. Barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali lagi. Oke? Namanya? Main di pak. Hei, Dek! Mari main, Rek! Nggak usah, Mi. Jalan kaki, Mak. Jangan. Hei, amal ke tu? Los kena sobdo enggak? Lo kemain? Ini ada kaya gandeng ko. Ya sedih kalau ucap, gandeng selo bini ini tay, gandeng ini lo. Masa selo laki itu gandeng, ini ada betul. Oh, dino pali, doi mu malah, nade yang jaji ku mapin re doi. Iya bos, dinoi. Jadi, misa moi malah doi mu malah. Bisa lagi bos. Oh ya bisa. Iya bos. Perampok. Mat tu pa perampok to, misi malah gagana tadi napa paula dong. Sebenarnya di malah tanda-tanda mana nih itu nelaku puang Allah Ta'ala. Ngecak ku siala si bamu vida. Wah, menang ke bos. Butin na. Napi kalau mapen re doi. Tadde ni doi. Magani ko siala biningan no. Nulit tadde ni lino. Narikolina tadde malah liyo atu ja. Pak mangata na saliki binita. Ya ko na saliki bini. Liyo konja. De topu e puro mulai. Nih, cerita anak tay. Maka de tay. Lebih ini saliki nyawa daripada saliki bini kolino tadi gaga. Ada mau bicara apa ke bos? Kau palsu di milu doang kak. Kenapa udah dia tuh ha? Dewi wilo doang aku. Nabining yang kali bireng. Sana begilo mo boting. Dicindri mo mato. Termotivasi kau emang kelinga dah kak bos. Tapi harus tuang kelinga dan nabaku. Mana yang kuya ada naba mulo lade kumang kelingay. Natanya to kena tungeto ngekero. Ana angka mo kekero. Iya bos. Tapi mako kengka kerumon-rumon re. Ais. Sandenya ya iko. Purna lupida. Nakada aja namu pabotik kak. Idi bos. Jadi kiga di pabotik. Setengah aja aja malah. Tapi mak aku lo kesikan erang ada makada. Hei ambone. Tega si semula birang lupa bini ko tuwal liako to. Lu pikiri seding. Lebih sisa ni ko naliaka o to. Supaya ulilura-lura mana ngir maku nalampai. Nyawa tentunya wami ko bos. Kalau ke dalirang o to. Sandenya ano pa kurabaku. Namu kasi motor bawang. Jinu jaji boting. Oh, kung sinalada ko pala ng motor di. Teh, ngala nih yang penting. Jadi mau bini. Tapi mito kali bos, macam mengapa aku ngasur ka tu mende. Iko beli bala ko kung kumupau. Panas sawi, panas sangat nama ko koy. Lo ko kumabini to lo ko mamotro. Lo ko mamotro ala ni. Yang penting jadi mabini. Aro, panas sangat no. Mabini bawan na de bos. Patak kalamari sini abah aku ngurso yapin rekadoi. Kude na jaji masiri itu kasi. Manguruk nih makoha. Ada na betul. Ya tu bisa di kalau pitangi dia je ada lo mangkling ada. Ada na? Ada na boleh bos. Ada na. Hei malah, tandri kawa. Angkat tu mati lo miti ikut tu. Di sana. Anang kebilan na. Ya kung pupong bejarang mo tu dia na muka. Tanya bangsa ni di lojang menjemangi sakai. Pak iye tanya tugas negara. Komuniki bayi di perbatasan lo ditaruh. Ya are ga ko dion rong amu surangi. Dewi bangsa Cina mak ko ni tekak mapakku. Ya senyor. Apa ko ni jaji? Pangkelota. Hina ni.
Pada cewek kalau kamu jama darustang, aja pasti depe-depei. Pada itu mulai merako. Hih, ya tu dah kedak. Mas sesak aku. Aja merica ibu rabaki sedih jema. Kamu nih senior, ada semana nanan nah. Enggak itu sedih. Mari simple leceh. No, asa macam di pesi depe. Dia sedih bisa ngayak ikut. Serba salah kita sedih taruh. Senior. Kalau dia mulai jame, papi soy, aja mana nana, ikut seluruh suruh ko tenyipo. Aja newe si macai lah kemase. Pak Yeroden re manu ko lalengati mak bawang. Enak peniko namo tuagum suranga. Eta te ke si ujama. Ampan ti bawang tanya tolong yang musuro. Mau saya disaka. Cocok ada itu senior. Tolong aku bagus deh. Hei darustang, aja mah pekara-kara ketuh. Malah seto nak sedih, tadi bau lu kumit. Mah ada disaka mau jalan apa kita nabi tadi dah. Lo di asim dulu doi. Au, aja miti tele apa aku tu. Lo kuma peresa. Pak Makok yang ketengah tu dia asal penyakit lama jantung. Lama jantung apa senior? Ya, ya na tu. Tele tu dah tu dan doa boleh tapelin nak bunyi. Hei darustang kalau kekima perisa dari mata tu. Kami mereka ada cedek-cedeknya. Astagfirullah. Weh, beda ahli saka. Memang dia nak laku doi. Tapi mulai timbungan ni. Gimana ni keluarga jiku sebagai jenis saka. Iyo, nadoi mana matero. Deli ngai ibu senior. Cocok saka. Bisa musaka, tapi agak ku mapak kue. Pada baja pada empedi kascan senior. Wih. Eda asing medereki saka. Hindi dah liya. Narati ni tumbi kapang waktu nemu balu lom. Pak sedangkan dia sini ding kepikwe. Lo pinjelo doi di saka. Iya senior. Gua ngesun dia nang kedinu kopi. Ni sebab dia gagal gula. Salah na yam sirito na lo minta di gardu senior. Hei darustang, dia tu nagaga doi muka tu. Napa musa diwang kelinga madereke. Milo do dia. Weh, dia tengah negagan di dah dia. Seandainya engkau, agak wali milo doi di iko. Isiri mu toki itu. Dia saka, bos senior. Engkau foto ku darustang. Ha, ya tu. Ma boleh dia di TV ni lo ke di toki. Ku dia mulai loki ku, ya apa loki si basaka. Kau saka, cocok lah dia itu senior. Tapi yang ke di bola na limuding. Mana ke korban taruh? Berarti sepuji mau pikul limuding? De, apa kau cerita ne? Waktu ku boting, napa foto kamana? Nama serakas bali muding, na lepemeng lakuras siri. Mana engkau? Dia dibiarkan ngalibuding apa itu? Nah sebab itu kamu apa? Cici perlu alimudisan aku apa itu? Anu purna berita penali si pemeng. Mau saya disaka? Misa mu tugasmu? Purmanan mu cas pistolnya? Purmanan senior. Dia pak ya to kurun tu ya limudi dia to randa anu luna. Dok meh. Aja mu calewa. Dia kita langsung bawa. Pas mak kedua dulu. Pesan ni cica ni, Pak Masiri na seding. Ah, jena. Tak lapor lo cia, dene lo ya. Kau nggak demelo. Tem lebih rana pullonya aku dia di bubungi. Dulu yang boleh. Masa kau lagi deh. Sakalo mau ketangguh di sana. Tapi tengah, tapi kalau jamai. Daco na di sana mah telun bagi dua. Manu mah tu kau nyaman lo telun bagi dua. Iku gondro dia tegas sekru-sekrumu. Misemo, iku ba gondrong pelabu makaji ko di kampungnya. Ya lainnya selalu pendata lah makaji ko ina gondrong. Tak perlu cukru meni. Iji pula kau jamang aku. Agak merengak. Aku berhasil ki. Utang bang aku sepimu dua.
Tak boleh, weh. Sapu sendiri, makan sendiri. Igaro. Tidur sendiri. Igaro. Dia ada di dalam mati. Rumah ketok-ketok. Cukup aja menjawab makanya. Bising lah. Masih di bulan murina. Belum ketok-ketok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Imam. Iya sedikit udah kena singkel langga-langga kan. Waalaikumsalam. Iko bicara natang aku di boleh. Na Dewi itu kok. Ema dodome mako. Ede me memurapi ku bangsa ni. Pak to biasa ko. Ia pu pasui Pak Imang, ia ku kasus lo tangani. Ia ne daso teknik intel. Kamu sedih saka. Cocok lah, dek senior. Ia kalau magrebe. Magi lo magrebe nak. Biasa laku. Hah? Ih, gisi mak dari gaya salamu. Kasus rumah koki kui polo pu Pak Imang. 4728. Kasus cicipal lo asana. Ada pendolo mai. Kalau nala kita rengamu saka. Abang apa tu kena kaya nak. Enggak boleh masalah aku dari season. Itu udah nih dolo, konya Pak Imang. Dia itu tuh rumah gagah. Coba ada keterangan tak? Dulu ah. Nanti diselesaikan. Ajak amu tama seleng. Ya ruya akata aku ungkep kue Pak Imam mengolo. Elok ka pengaku ki. Tapi uharap ki maka dia tak boleh. Nah sebab purwisa maka dia maki. Aja pengolos ni tangan dia nak. Boy lo maku tenang, poni. Kau masalah beli. Dia tu beli ya. Paya ucaci tu pak beling ni. Ya aku mapak aku sedia ke susu tengah ni. Harapanmu Pak Megati tersangka tak perlu mengaku. Tak biasa peluru saka. Jadi di pamula ni pelai Pak Imade. Percaya tak nak saka? Siap senior. Iko serta Pak Imang? Alimuddin nak. Alimuddin. Siapa umur tak? 50. 50. Aku jelas klaim itu Pak Imang. Udah aneh tu nak. Masa makun dri. Laki-laki. Siap, Purni udah atas senior. Pakutan aku pertama Pak Imang. Waktu tak roboting sial si bawa idahlia. Siaga memang tebak na tempat cicingan. Dia cicingan biasa. Pama kata mana nasa kerana mejarin na. Kalau mah cicing ni, alergi senang. Iya. Alergi di. Saya tak saka. Alergi. Purun senior. Jadi pakutan kedua aku si play Pak Imang. Ia ko rante. Dia memang gagi di papa kengang. Puni gati. Pak betul gatu. Wajah senior deh. Aja apa betul. Macam botu seko, lagu sikatu. Puni play. Ko rante na. Gawal lirang ni. Awat itu sudah harga rantai. Jadi mau pakai roh. Cata saka masuli gerel di rantai. Jadi pakutan apa capur aku ya Pak Imang. Ya aku foto. Oh memang ni Pak Mabat tu ye
filurku di linrong. Kepoton na ang kamima. Mengaku disaka. Iya na to siya sa kumakoko Mana kalau kamu sisa na? Magata maseso ko ano pura maburyang mugili malap emang. Iya na to na kan na kasus 4728. Si Cipelosan na. Kalau ko misteng. Rustang, wala pemeng. Pa ada na tamo to maka dai ko salampir ko alangi ko masarak ko ala pemeng lisu. Pa ano na tamo to Kabali-bali Jangan bagi bicara ko tuh. Tama no kati malay. Sebelum mati batu lili ka. Mati mana gitu digagat tuh. Iya aja lalu mati mbak nak. Lo kang maga kasi. Napuro bahalu potero. Arwah pandes yan. Wah, kenapa na to sanding ang kakasusaka di tanganin na dulu selesaikan niya. Paloki macay. Di nga berambukti. Tulis wawan na. Matin saka tapos Poi ko senyor, upa sesi. Wah, sini jatuh tunggu. Acu culi mo to plena. Di sini ka to. Semana na? Paucal lamok pasering. Itu senyor. Kita tahu retona. Vida. Cuncum pene nakute. Ulunna kute, panasana mandike. Dikeri bangku lampe, galico apa? Cadani! Kenapa Dek? Sakit perutku, Kak. Masuk dulu di dalam. Tapi sakit sekali. Seseko. Minya burele santan mente batu sigala-galana yogo capu manuku iga malay kadundum malay iga malay kadundum malay. Sakit sekali. Kenapa bisa? Apa memang sudah makan? Nggak tahu, Kak. Nggak ada sedih. Tapi sakit juga kepalaku. Magi deh. Sengi, tak sempat dibawa pun lah. Gonro tambahi termema ni kencang. Oke mi. Cicil lo jo matana lo jo 1000 mata coba. Tahu mata lu sodo. Nggak bisa ketahan, Kak. Sakit sekali. Suki, saya sapat macaca. Suruh melok di boleh. Naida Tommy itu, Pak. Naida biasa mulai sering kisah diri sekolah. Apa kero? Macam abur pa Depong. Oh iya deh. Aduh. Udah cemper ngeram di. Baca kok. Betul nasi candring elo ipu bene magi nama tampu isalai tengah lale kasih na puji-puji me mami tu maberangan masoli na Apa? Lo kemedo lo di boleh. Umaga. DC bando lo. Lo kilo kemarin belamu. Palok kena me. Lo boleh apa sablay pa aku lo kepala susus ka. Anak dito ba mau pergi kamu nih? Umaga we. Kakakku lo keseda lo muite. Mai ke kamu?
Apa di sini nah? Macam tu aku dia tadi. Maka dia macam abur pedisi ku di kampung ni. De pak, lepak kadi camal lu. Iku gere pura-purai di sini nah. Oh, ya memang pura itu. Sedangkan bembe nah, ku pedisi ni ya noli. Loh, kenapa pak de nule perain kakakku? Loh, lo bawa baju kau weh. Nampak belah mak cina aku bawa baju teh. Aja nama baju pak ya kira-kira wah banting aku tuh. Ya kira-kira ngak. Wah baju hati itu tanya mi bawa ngak ada. Aduh, aku sakit perut begini, sakit sekali, Kak. Deng, engke nih. Serta mak. Tanda siapa? Tangan nih. Ini Kak Sandro, pakai Kak Sandro. Ambonai. Ketahui tak tolong purai. Iyo kau jelas soro, tak kali oleh jemangi. Nah siapa tadi? Macam mobil lah. Wah, dia tengah kau tak memandang. Ku ya pedih sini. Insyaallah, kena ku elo puangnya, geci-geci ni. Ambil pedih sih. Nah teman pada pun nih. Ampun Andre. Nah teman pada pun ni. Iku mau bicara, ku bercengkang lo, pun tu. Renok mau tu nak aja. Iya lah cu, iya. Kau disuruh aku pada cendol perengkelingan na. Perikawe deng. Jadi pikon bila cara ni. Sedangkan nono aku dia nono abur pedisi. Bisa nu boleh. Palo aku dia agak. Dia tu pedisi nak kau. Ah, jadi cocok aku mandang. Payah dia di kali su, kau di kali tau puru urusin dah. Tak kalau buru apa mau jual? Jap-jap balik ni dulu. Ah, apa kero? Apa dia? Pos lo pedi, si pada mana tu apa pedi? Kecil mata aja nih, komandangnya. Iyo, si mati pada semua apa? Tapi ucap ini boleh deh Pak Komandang. Iya. Apa di pa? Gondrong na pasin aja ku. Tuduy. Bomo ko. Wah, Sandro. Kencok pa. Tanya pa dia po bawa ni. Kau tu macik ni. Dia pergi Pak Komandang. Dongko ke sana ni Anak itu. Kursi caw terisi. Ya ada urah hati apa pun ni. Masuk na siapa? Dia sedongko ke? Dasangi dongko ke Pak Komandang. Engkau tu pakai nak ni. Biasa kau tu mau dia ti dia lena. Ayah ada kan kepuji-puji wi. Tapi na pinaka siapa? Dia tu gaga. Cuki, waktu saya mau lihat rakaman lah. Oh iya deng. Pak Menteri Wali toy. Jangan mau li. Mari saya menyapa pun di komite. Oh iya. Ambonai, percaya tamu. Bang Kistawi tayo to baru lumpun. Maga mana tukur maga. Maga mana tukur sepeda. Nama mesti mudah biasa. Ini tukar sepi. Mu pergi dah sana. Ni tu sikit. Cuma tu. Nah, dikasih beli tuku. Sana mana mana kenai. Elom. Kurang ni mah dia pon na. Nama pakai model na. Kursi cawat terisi. Wah. Teman-teman ni. Yang nak dia ulin peria. Patanya pedisi. Piko ni pacaran ni Pak Menteri. Tolong nggak? Sebetulnya kan dirapi-rapi. Japingan na dulu. Abah, urus sih. Kalau saya merica dulu. Mati ni gondrong. Merica tani loro. Program tak tahu apa sih? Wah, dia tu Pak merica mo. Tanya betul ladang. Aw, milo ni merica Pak Komandang. Payah Pak Menteri.
Watong atu tuh. Pokoknya Pak Mantri iku biasa jadi awak. Dia kasih tak tolong nggak, payah dia gue rapi-rapi. Tapi abah. Abu merica tanah. Kedua abah, mau merica dan disuruh ngakak. Iyo di awal lupa. Nih, itu malas. Anu nih. Ari, madengi-dengi. Semua dah lah siapa pada benar tu baca. Lah dongo. Lah dongo Bebe masih ya? Apa dia lah dongo? Kau pada rengi ya. Panas nih. Merangi. Apa dia pada nih? Atuh masih selana tuh ini. Tak aja nih wes aku enak bisa dingin kok. Tanah ni siapa? Mau bicara nih tuh. Iya, kok dapat ikut purai. Hoi, cok mapau. Iki ko. Gue melo misangi, makna iya. Aku tuh miti atau apa Pak Mantri? Abah, tanya saya kulit tinggi. Mana kayak kamu tenang lah bebe. Alaimu tenang paling teman-teman aku. Politiku. Dalam pada aku makan politika. Kau cakap haruskah? Harus. Iya harus dong. Pacar lama itu kumat maki. Cara menetu nasi gare. Aku noy. Makan no. Dari hari kok. Urun menetu. Jangan. Malah ala kalau mau botol. Dia nak kalau ingin mericai. Lo matu peteri, lo matu peteri. Lo kerti. Ini kesel botol. Lo keno, kau kesurak lo keno. Gondrong, lomba botol si tani lo. Bisa mat lagi, jamin tahu. Suruh memang pasang kawi. Kau perlu suruh tolong Indomie. Tapi kusimang kau bawa dia tu gatu ami ko. Ambo dek, konsentrasi no. Jadi sebab bunga. Ngacawa maki. Ayah bang. Insya Allah Pak Komandan, kupo-topo ka di lindro ni ladama botolo Kau den nasu masesay. Degala aku lah masuk, namu to aku lah wala. Maka negaraku talor tu keren demi. Jadi perihara tak Pak Mantri. Iya, cowok-cowok kak. Kau beli-beli metu ya. Itu siapa kalau aku minta kerak-kerak. Mere aku lomba botol malah. Ada merica ke paham apa? Ada merica. Pantas. Bukan itu lomba botol boleh diuluku. Liwa pese. Dewa plus sangi pul di ulumu. Ku demo asu. Iya. Boleh masuk na. Wasa de melo masu. Di itu pacar ladangi ko. Ada masuk ambo nih. Masa lo kena kalah? Macam keti ikut nyiku rasa kapedina. Mai Pak Komandan, mau pelesan nih. Iya, tadi pesan Pak Mantri yang penting lo mau masuk. Wajib dia belum masuk. Oh, dia ini orang makan dulu kok tuh. Pak Mantri tadi enggak kok. Untuk teman-teman aja ya. Masa siapa? Pesai nerarik kak. Bibi tuh cici. Oke lo kerpa ka buat lo lumna. Saya mau kerpa ka buat lo lumu. Tunjukkan kan Pak Komandan lu ada berena. Malah, lo malah kan suna.
De, urena ko, de. Itu masa pernah mereka aku urena ye. Tali aku balik. Abdi kemana? Gondrong, sudah tani lo. Wah, dia makan cala sunai. Tanya emang kada pasti na. Bau na, dia ulah mimoy. Wah, berani. Yang penting jalan lo masuk. Iya boleh. Karena pula sunah pura tu mesti na laki. Jadi lah mungkin. Sifar ko. Mana kita lu malah bebe? Ala ku si bang. Mana ke si bang apa? Biasanya tinabung kata telu bawang. Dia lo mana lu sunah mata anak koi. Koi. Ini lu sudah dari bagada itu dia itu melasa. Lu malah. Minum bo dia cerita ko. Buru ko. Imoy. Cakap. Urana koi. Cakap masuk. Asu memang no. Asu no. Dia lah masuk, dia lah. Oh iya dia melu masuk. Cakap ke tu. Igu pace sini nak ilo ke koje. Gel-gel bawang. Masih asik tengok bang. Jana, ada no. Makan no. Mau pilih tu deh. Aja murah kayak sekolah selesai pakai. Indo becupa. Nadi muka aku tu tenang. Makan no. Mau pilih no. Kenapa dia nak kasih ya? Apa pakai itu pelik? Abang itu sih pas apa terbaga taruh. Aku ni suka amat tengok ko. Menteri. Jadi ku tu kamu boleh sunai. Astagfirullah. Dewe bisa pesen enggak sepe. Pasti lo pindah aja yang mesti pirin indo aja rimu. Ayi mak to, na pindah pau. Ini saya bawa cak aku taruh. Ini kabung dong aku. Jadi kena dua atau teman-teman aku. Dewi tai. Anu nih play. Dongo ye. Lo ko buru karena aku lah dongo. Pas saya lo mata buru Kau ni legati makin ko. Jelas aku terangi pada tu gagal ala lupa. Mau yang mesti sena naik. Kurang memang ko naga. Nggak salahnya tiko. Mana kena salahnya timu. Secandri memang ko ga. Sepuji memang ko. Sepuji lada ka biasa. Tapi mako ko dena. Na bombe na. Lo kuras siri. Mau yang pas tapi ko rinelo. Iya, ala dena la. Ya lo mau pak malah dia mau apa poji. Poji. Pedih pak. Pedih pak. Pedih pak. Pedih pak. Pak Komandan, iga matu ini harus puji-puji biasa na naik. Urutan biasa pamantir nasa hindi gaga. Aga boleh melori supaya megati ko soro. Kamu sesana naik. Jadi apa dah laku? Jadi boting. Mana kemaca boting? Ikolok kawingi. Iya pak. Alena memang lupa ada bunga doi bakokwe. Ini kuras siri. Ketue, calon laki na tu tangga-tangga ko. Calon laki na. Konjak apa mengertak mo kak? Yo, mengertak ko pun dipelegati kesamu. Lo kan pancing. Nah, sekarang kata dongo-dongo. Buru memang ni pamantri. Termemang ni kancang. Periare. Oke sih Pak Komandan. Dembo na, uno ko. Makan no. Pedih betul. Mau kamu pedih betul. Pedih pak. Deba perari ko. Pas aku mati lo mentok kampung ko. Pedih lah dong. Pedih lah dong. Sana apa sana Asura pelegati Pak ko demo sen sako tu. Iyo, mesuna. Lo na mesu. Dia tu beli-beli sih kak. Iyo, dena. Kau masuk kau dia tu numero li supengang. Iyo, dia nulis supengang. Ali pesan balik. Lepasan balik. Tapi tak aja nggak. Kemau pali subaja. Mereka suka mbonai. Wah, dulu pernah gondrong. Ya, lu apa di? Jadi neburu kerming aja iku. Iya, baju sudah dilanjui.
dipasok ko tayo isang deh. Pakawita yung kacat tak sandro na. Oh, Pak Mantri ini gak masuk nih. Tapi lo setawa kelilis aja. Suruh menelilis semai. Yang penting Pak Komandan, pas dulu senamu, kau perlu liku sekarang. Pak De, tiga suruh aku ya, kau selesai Pak koi. Iya Pak Mantri. Pindah. Pindah. Kenapa kakak? Kenapa banyak orang? Hah? Kesurupan petani. Ikut sih, dulu. Mana dia? Ada telinga nih. Terus mana nih? Wah, tempat-tempat ketom lo di sini sungai. Kau kira main tadi semana nah? Banyak Pak Mantri di. Terima kasih Pak Pedemona urai. Aku mandang wali lombok utol na. Dia kali nih. Alay. Ikut semata lecce. Dongko ke jemen only ke malam only. Ali nih, Ali. Oh, Mantri. Betul. Pokoknya, sampai dengan tua tak sampai tua, lo kemana mau tabang betatai di kampung eh? Siap bos. Yun rum. Ba di pas menemi manis semu jemi mana kamu sih di bola. Jadi, apa lo aku magang pele? Urepi. Melemak nih kamu perlu. Anak pi kamu bodero. Bisa ya bos. Mau baca kak apa bos? Pang ketautin lah roy. Salmang, aku seminutin lah. Pak melupu kan sedih. Itu kaya bos. Ya kamu dia pun perlu baca. Unra, iku boleh jok kah? Tidak bawa nih. Makul masang rapa pe bosku. Iya bos. Iku bos dia melupu lo kok jambang. Dah melupu kak. Lo kok mati? Lu sama. Kore wingi jasta si bos. Ambonai. Mage. Ayo tim pakai kode lo nastang rapa pe bosku. Tidak cok pe. Lupa pakai, mai celok kembali. Dadoin bosku. Napa bosku gagal mau Tuhan Cinai? Ah, we ikut tuh bosmu tuh. Iko mi tuh tina curi lancing. Makun Ra, mau nabi rangi? Ah, ga bos nakar ko pada lancing. Tuh ada murah-murah. Usabe itu timu menolong inge. Tongeng, mago ya na. Mas kami tahu. Andro masih jaga kalau kami. Ah, udah ya. Penyurus aku ya tuh. Salman. Bos. Tolo. Gue bos. Jadi mampu le. Weh mau naik mana kok? Pengen ikut nurun na eh. Iku Salma, ada yang mencukup toh. Aduh, iku udah kena. Aman bos, dena tuh. Maka ada si kutaro. Kaji ngok motor becik. Ih, mau diangkat sih di siriku. Itu gondrong macam mewah. Ada dulu mewah. Kalau no pangi. Bos, telinga mau kok. Iya Salmang. Iya, telinga kak. Iya tuh, mau banget kau Denre. Bos, ini Romos. Gara-gara rutin tuh bawa bos yang padar sih. Iya, Cicepi. Puri ya, Dena. Bos, Ramon yang cucu iki. Lalungi.
Amal ka tu. Masuk ka. Oh, burung tuto no. Dino. Gampang ka nama. Iya na. Iko dewe na kusalang ako. Abang bawa pa majapa kita kumitay. Sedangkan rumah lo kana pabuting tanyelo ku. Alena mo to halo lade. Bana bisa. Tapi iko patu paru toko. Lo ko boting, di man lo ko pasabi ka. Nang ko dia mon ropeke. Iya ma, ya salah aku. Salah kawe. Silong kalau ko ngai. Tapi aba aku nacak ka. Kunisa ka boleh kalau kana gatung. Hiro paman tari tarasi kepada ibu manja tahu. Mana keliwak kunja si Pak Ana. Ini tuh mak, betul tak biasa lurang, mabut terasi ga? Betul sedih na, apa udah temu tebon na, apa ampe siling. Oh, berarti ternyata aku paling terasi mak. Boleh teh, aku boleh cuma pecompa. Boleh kami temu pidam mak, dongko kami. Hama, kau main raturan na. Piko genuli dongko ke? Apa kemai? Hama, lada apa tuh na? Jadi kau pamalada mak, pada aku ceritai. Oh, cerita ni palena. Apa kemai? Tama-tama kengi. Maka daba aku, kira urani pakan-kanai, paliwana pujin na mo pida. Hingga nurani apa kurang pena, dong apa tuh? Itu iseng ni mak, padi pabi cari, dia tanya lo mak pidangnya sana. Asal kamu nih, digala seliwalahi ko mula. Tapi apa ketungin na, demi lo puasan na, lo masiri. Iya mak, pak batina disesa, nanti lo mengaku, malah mengancang nih. Ya pegere na soro, kudu na jadi di paboti mo pida. Betul play mo jadi botin na. Bah jadi mak, pak bah aku mata dem tu tak, tetap na jadi cede. Oh. Jadi play deku mak. Dia iseng na, tapi mas gere dulu si nampe. Melayang-layang di dotiku inindi, terbawa angin di innalillahi di. Terus ke boleh. Malah segera mempida. Titi ko bila boleh pakai-kenai. Nyemal orang dosa. Iya lo tepu. Tapi mana kenapa aku rindu rangkeling lo mu? Wah, gara-gara lo si pelema na yamu tepu. Jadi kemaki lo kama keda. Pertemuan yang ku impikan. Berarti mu tepu sih ka polisi runtuh celo menetum. Iyo na, tanda polo deto. Apa dosa lopo tu? Jadi teko boleh. Biasa ma kita sema Dewi bisa sedih mah. Bayawa sengali kulo mapalalang manang kian ir sejagru tapi seandainya metode yang mengganti lupa ir bali bola mapalalang. Capu mana sih dari utina tak? Armalla. Lindra penengka. Lokur mewah ada. Iya mah dia sedih ule merah ada tahu dia aku di nolong mangkeling adaku papurun lu pidang. Kada jenem lo boti lo matoy. Kamu ya ketanu. Tapi lo wagai. Kadi boleh langsung nampi jariku. Ya toh sih harus sedih ini mah. Pas lo tama gelos lo tama aja. Itu udah royak seliwa-liwa sedih pering raku. Pai di mana? Macam lo binim. Dong kau memang kelinya. Iyo deh. Bisa diseng lo diagi. Habis serba tak kena lo kata mana so. Jangan tu ya wakadambe. Asap aku. Pai itu tahu kalau boti, dia boti bawang. Lopi malisa-lisa. Nih kalau beri timpurang. Nah sini na baca-baca pajapi-japi. Nah kemana nih dia boleh? Nih dia apa? Kalau beri timpurang. Pidang apa le deh? Pak guru na panerapi ini tuh na. Penyi-penyi semua ya kalau kapan aku. Itu swero iko. Pak parulade kuna peluang aku tanah. Iya bos. Pak aku bisa ngangi. Ya wasa deh gak mau rapi-rapi. Iya natu iko. Pasti mau pandangin teka. Malah misemo talu pani nasi itu kan dole. Wah plus dua. Upadi bola cedi lalu. Mana suka apa? Masuk bos. Emak mau masakan doleng. Aroma malah nak kedukan doleng. Ngaji mah, ngaji. Iko bos.
Ya segera makan dah. Pak memang makan dah ko. Ya makan dah bang ke di lalang. Iya tapi mau masuk. Katanya, lemot ya wasengi. Iko ha makan di maku kandoleng. Mana kedukan doleng malama. Aja mah. Andre sisa ni Andre. Ding, iku bana pada lu kejap mu pida. Ku dia melupa guru ka. Dewe nu dingin dia lu kempure celo bini mu pak puro moto kak si puji ni semana trekor di bolai. Majaka tu ku ya lu kempure. Itu tu mangga age ding. Pai pang mo tu murai. Ya ko ya tu si pelemu pau bau tu lu ko. Iya ding. Payah roto pekan-pekan na ye. Na rencana li supaya mau baja. Bandi, kau coy. Ya kau angka muka tu dah ketudu. Ini berani kita mah. Kata mau ditelah sama pakar sepedi. Saya kadun limitan riku. Oh iya Pak Komandan. Itu telah dongko ke asal kalamba tu revisi. Pasakan terusi. Untuk tuh pelem ganti don pamantri revisi pas sepet. Tapi ngerencana lo sih nasal di Swiss. Iya di. Tapi kau kena ada tak kau pamantri tu. Nih awas lo tulis we. Kalau jama. Lalu pedolong mulis sepet. Nah dolo kue. Mau pulang masih mati maga-maga ni. Iya Pak Komandan. Apa ini jawaban nak ardio lo? Sapu nasa boleh pas sapu. Tapi mata pergi kira-kira Pak Komandan. Maka ku ya pas sapu. Agak di tidak kak. Apa kak? Pak, foto ku dia sengi pak kuraga. Kamu tahu dia kita buat kamu tahu dia. Iku itan di malak. Urane pekan-pekan na calo bini. Mati setengah ide. Sabila sila lo. Oh, kita tangka sih ding. Tu politika. Paling di. Kata ni cici. Aku jaji ke Sion Rondi di Malaysia Lampir. Kata ni cici di Pak. Aku sa lampir ko pala hindi di mulai mita deci. Muka ramate. Jadi bisa hindi. Tanya tolep murah ke calo bini. Masuk tadi keluarga nama tu pekan-pekan Bisa jadi keluarga na. Bisa jadi tu keluargamu. Nih ya diri lo mata puasa tahu kamu dosa. Anu anak boleh di tarum kencapa sapu na. Komandan, di itu ya si asilihan ni. Iya sapu. Tapi mah pamula don ni ngapung mama kita taruh. Pigo tu deh. Ya makanya lu tama, kita butuh tulis mana? Sini kau dena deh, pak tu mama. Dena tama akong kumupakonya. Mati ni deh, teman-teman agak sih. Coba kita baru. Betul gak usah dimanja aku. Sakit sekali kak, tidak bisa mengatakannya. Jadi pergi ke namun dia. Tidak. Skipper ku deh. Pak mana? Tahu yang mana ke lu? Jadi yang ke bebek lu mana?
Sebab aku malah dasar ngaji hati. Sakit sekali perutku. Sakit deh. Tahan ini deh, ada di kakak obati ko, japi-japi ko. Sakit deh. Iya, tahan deh. Ada kita ngambo bisa manjapi. Jarimu, itu pedih Elona japi wi. Kalau sedih di kerawi pan, kecil laki nak kunci deta. Di muka agak ding. Pak calongi patah mah tuh lurai. Di balik. Sakit sekali perutku. Tama saya mulai kawin si gacang di mana? Iya deh. Ini aja apa anak kai? Tapi ya dampeng kan di pak kamu telok pakoi. Tanya lomplak kai. Nak keluar kamu dia bicara gertak. Orang parah di bejama dabi malah. Udah, nana ye deh. Untuk yami itu ko. Ini terpak kemana? Maka dia suruh kemana di kampungnya? Bibi ije. Iya udah mau nih jembang aki. Kalau toko, kada ko. Bibi. Ini dipuji untuk aku udah apa kue kamu itu? Banyak tangka. Dek. Tanah kerang-kerang. Kenapa dirangapon mah? Ini tuh Pak Komandang, urnu japi. Apa ini baru kirim tamu? Oh, anu Pak Komandang. Nah japi dendre. Dijagur wi. Cabut paji geruna. Apa paji geruna nih? Iya. Persis lebah paji geruna sapi sangi. Tapi deh, ayo weh. Ini ketinung ide, waslo kimi kurangi tahu. Lima tian di pamanda kakak, ali aku jelo urai. Lupa cerita binemu. Tapi kamu tak di sana deh, mau biangi. Alam itu. Tapi Pak Komandang, tercemi joloi. Pak dili semua itu dian Rita. Mana kena cemi, tanya melasa. Oh, jadi apa lagi keceki? Ini sebelum kecemi. Dia tegar yang Allah. Tarik kiri. Jadi, magani pilihan Riku. Yang nyewe situ ngan nalasanan Rita Pak Komandang. Lupa diampi di tu macai, tu malise. Jadi magani play di kui kasih di boleh. Dia tu malise. Inaro, magi tanya season ni aja lo ni rasiala. Ya kalau memala, ada kita na perlu ada wi Italiana. Dia tunggu salah toh? Iya deh, was makan di mali ipa nih. Itu mi kepada loko. Tapi kemala sepi mah. Pak di seliweng itu. Ada seliweng ini. Mana kita mabuk dan kelima apa bersama-sama nah. Mungkin lo nah. Kau ada ngamon ini suno. Pak ujasa di uang kelinga damut. Oh, apa kerapoleh kepurni ditulutai. Nasurni mende. Iya bah. Tapi dari kepolemen itu memang sana aja memang sapa kak. Wah, di seliweng ini tuh. Dek, pulang kak dulu. Aja memang tuh disapa kayak kok boleh sila sana. Dek. Mana dia sih mau di pamantri? Ini dia semacam aku sedih mabur dong kok ngiko. Ba, payah mau personi. Tapi engkadana maka de lokal isu pengen. Eli suam mangi pengen nanoli itu si buana. Na borongi kak. Dia tulah ke secara leku. Ya na roli ko. Ya rotok tuh itu pamantri. Oh iya, mau diborongi kak. Ayah kursi bau baca, sapurata. Iko, macet kok. Maaf lah ya kursi. Iya. Alhamdulillah bawa pula. Jadi dia mau apa Al-Fatihah? Dia alhamdulillah tengok apa yang ada alengi. Muhammad Rasulullah, iko. Aguru ko pengen mau ngaji di boleh.
Mereka di dia betul ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mage boleh sih? Boleh siapa? Terlambat kah tu? Payah kita nak becam ni. Paman tadi kau percaya aku. Melampir penguju kau. Kejar. Sepida? Oh, sepida. Dek. Sepida. Iga player presiden Dre. Waktu nang kapole. Mana sani tinggi ko? Pada mundur kongka, iku apa taja? Ambon aja deh Pak Imam. Rapi sih kue. Oh, engkau tu plan iseng-iseng anak ro. Wah sedih anak po. Angka mana sih tu lakon jatuh pe? Paiman. Amma Paiman. Engkau mana ko? Nak kena konjak tapam. Dia bawa nak kena makonja. Ini mana? Nak kena konjak tapam sebab. Iya Pak dia tinlo mahal celale nama kena konja. Anu nak tiku heng. Iya macam tu. Maju lo. Pak Mantri, tahu saya ganti. Hingga sila maju. Ya, lama betul le. Dapat lo mu. Patawa aku lalan betul lo. Amma, lo kombin patah mah dilele betul lo Pak Mantri. Kita jindan jungku. Iku pa imang. Gak tau sebelah mo lo kokonye. Lo tau kemeo kak? Pasang kememan dibaca. Hari-hari kak, utuh ko. Paiman, bisa kau tak? Perhatiin hubungan keluargamu ye, atau pakan ye. Bisa tuh. Pasti lo kali bolana. Masang ke sekompak mata piku ye, iku mata pelutura do di tapi iku mata lo koperai. Ingat-ingat iku pol di bulan. Pak Menteri, aja mah betul salah. Idi ko. Masa dia bisa tanda kali muding. Aja mah tangga mana kakak sih? Begitu. Kapan sedia mah tepu. Masa iku memo Pak Imam? Masih agak nonton purai, iku dari sisa lada. Apa? Aja langsung percaya ye. Lah sama pakai ye. Mapas jaja memang. Lo kena solangi pada taruh patau. Hei, jaga mondro. Si majalah lampi ali muding. Magen pun desimu, mendan betana. Kau iku perlu tu poi. Pak Medosa ko tu, dia ni cek dosa na. Yu Pak Imam. Bah, bisa Pak Menteri. Rugi ka tu masuk pajang asuan ni. Kalau lo kasulangi pada kurpa tau. Ya toko ini memang Pak Imam. Selama memang di kampung ni. Japa tu nono ku. Pak iya mana tetap pun. Wah, ngaku nu Pak Imam. Pak iku metu pagul kama pelutu doti. Bukan sudah ngenai. Perangnya mau naik, perangi. Pokoknya perangi. Ini itu masih sah. Apa memang nang kati idi ko? Dewe lebih dako. Yo, kenati. Iki ko. Ya sapo. Iku sini kan sapo. Punya hati, dia komandro. Bau tunu tu. Dulu memang aku tunu ka. Pada gagal lelaki lama pau. Sepet, kecelokmu. Kapa Mantri? Malah lok mal bensina. Sebelum minum Pak Imam, palo grene tunui. Iku Pak Mantri, mengganggu bahasa di konsentrasiku. Di lo tunu tu ngengi, lo katu lupa baca. Oh, jadi boleh nama lah. Jadi jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pelepat. Percaya yang stam mau naik. Pemakan catawi itu bacaan Pak Imam. Oke. Tobana kasih tobana. Makan memang kak. Asuh je. Ayat selesai Pak Imam, kena lo mapau. Sesa memang ni. Oh ni gati. Kalau dia melo masih sah.
Magwelo kumisanga. Oi, kita kak. Siage. Dua. Ye. Cede. Mau pego cede. Pelikin. Salam bugis sedunia. Sedih semua kelingi puade ada. Bapak Mantri, bisa ngigir di. Ambone itu misi pewiro ada ba. Mana dia utak malah? Oh, jarang bang. Ulikin no. Ambone, itu masalah pau. Lari kau gondrong. Aku tuh kaki. Dia ini siapa? Lo kan mau sampai. Mana seni anak ini rula ye. Alina tahu misi puero ada. Makan malah. Berarti Ambone? Lo kan main. Dunguk tuh kan ayo. Iku perlu turah do timo pide deh. Hah? Tunya? Kung tapu-tapu nih ye. Teko boleh tuh. Boleh kima demo pak bersama aku punya bokae. Habis play malah tidur dupa. Deh, pamit abonamu. Iyo, kan rong. Aja nama beli. Pasti kau pakai kena pida. Angga aku no. Piko kira carani di lo mengaku nak tanyiri. Kami sali sumanan na. Jadi kalau mau tapu mana ke tuma dosa ko. Masa ngi yau caca tetap mapak rong itu selo guna-guna tae. Mana ke play kebetulan mau pilih ke rumah cico. Ah, dari sengi ya. Gondrong ini remit deh. Napa kana lang? Astaga kuruna. Ini di dipegang baku tuh nggak guna-guna. Mulut tuh di sana. Tahu nggak saya pak emang cocok. Namanya yau caca ada tuh. Namo tu piko kepada kepada taruh patau deh nundi di pakar tahu. Yau caca ada tuh diguna-guna tuh pak emang. Acak mau beli timun anak-anak ini. Mana sana-sana asal runtuh ke. Iku Ambone, mana kaya tapu. Saya tuh suruh kak. Assalamualaikum gondrong. Aduh.